Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Petra, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, tabarang makaipaay iti linglingay, ken adal, kadag iti naayat adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Petra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Through the winds of my home, that's what I'm lonely. Mabalinti makiamam mo, ating. Ha? Sige. Mabalin, Manong. Siya gayam ni Sandra. Sige. Siyakmat ni Marilyn, Manong. Nagpintas tinagan mo, ating. Kasmat lang ito kinapintas mo. Ay, adda kayo gayam dito ay Marilyn. Ha? Ah. Peter? Marilyn, mabitlang Adda yarasas ko kin ka. Diyan amin kayat amangag ni Sandro. Sige. Anya day ta, Peter. Mabit man lang, Peter. Di mo ikasta-kasta ni Marilyn. Talalaki ka. Umatayo ka man dito. Ay! Di nagmadguyo din Sandro! Bakla amin ni Peter. Kan kasladag kabsatan ka ni Marilyn nagayam ko, Manong Sandro. Iso kas Jayda. Mas dawak mo ta ka ni Peter. Saan mo ta sigod akas jay? Sana ya? Ado nga ron ti mas daaw ka ni Peter. Iti jaro na ita. Atiw na pa yun ti pudpud no a babae. No kasi nagtigtig na eh. Talaga siguro abakla itan ni Peter, Manong. Drongin niya dayo iti abay ni Marilyn. Adda ko may yarasas ko gan ko na. Di dalam mo. Akayat ko lang ayas si dagtibagig kadag iti babae. Isong agin babaklakmat. Ni Marilyn tumawawag. Hello? Hello, Peter.
Marilyn, apay? At the grupo mi babae amapan ije beach. Awisan ka kuma, no kayat mo ti umay. Sige. Agyam anak Marilyn. Sige, umayak. Okay, bye. Bye, Marilyn. Talaga, Jack, Bay, ana pa ni tiigid ti baybay. Anya? Agmay-may sa simurot? Kasano? Kat baklamot namin ni Peter. Di yung madlawaya. Pasig ababae dagiti kakuyog na. Magawan kat abay na day jayan. Bayam, urayak man ang makasangpot iti balay ti loko. Manong Marcos. Diyak magustuhan ti kastakar aramidin na. Lalaki, agbakla-baklakid din. Mangibabain day at tao. Adito raya manong? Sika! Limalakyan ka, agbakla-bakla ka. Agpakalalaki ka, sika. Ang mga ano niya ti maraming kukan ka, Peter. Apay, anya tinasaya at apagtungpalan ti kasta a klase ti tao. Imbes kumakit di ang mga sawa ka, agbakla-bakla ka kit din. Hinggang dinamos! Tiluksaw ko namang kit-kita di tarupam. Uy, no. Paya kasta ka matin manong? Sumunod ka man! Naglaing ka nga artista. Oy, agpakalalaki ka. Ang mga numakabil kasi ka, Peter. Hinggang dinamos! Wow! Nagmayat! Umay kamat, Peter. Duwatang agin dayon. Sige. Duwata nga Ruden, Marilyn. Pangururayan ta kada Mercy. Masapul nga kukuyog tayo ang makiatendar iti kasar. Wala, Marilyn. Mamatimot ni Marilyn na pudpud no kabakla. Anya nga tanong. Ibagaglangan tipod no. Nga agayatak kan ko na. Oh, Peter! Ha? Napahuli makamatan. Anyat pampanunutam? Kwa. Pampanunutik nga rod no kasano ka makasara kiti lalaki dito. Nga agbalin mo ta forever ko. Anya? Talaga nagpintas ni Marilyn. Ibagagatan kan ko na. Ngay ayatag. Ang kasanon na gumura kanyag. Sigurado nga daywan na ko no kasta taramida. Maragsa ka na. Nagkita tamanan iti dayta akaaldawan ti kalay sa dagiti nobyo ken nobya, Marilyn. Kasta akmat, Manong Sandro. Kasinsin mo matgayam tinobya. Wen, Marilyn. Nagpintas ti kasinsin mo. Bagbagay na ti kaon na. Oray si ka, Marilyn. Nakapimpintas ka man. Iso ang naghasat ti lalaki nga ayatam. Si kamot, Manong Sandro. Angawan nakpailaan. Sana nga agang angaw, Marilyn. Tapod mo ti pagpagak. Ayun gayam. Nakasaritak mo tan ti gayam mo ani Marcy. Ijay kayo ton balay ang maturog inton rabi ha? Anya? Una, gamin, makisala kayo pa Enjoyin nyo ti idadar ayo iti kalaysa.
Apay kasta tilangam. Nakapanimid ka mo't dita. Adda ka di parikot mo? Awan, Mercy. Uwan gayam. Ayan ni Marilyn. Adada ka ni Sandro iti sirok ti puon ti mangga. Urayan ta amalpas na ngagsarita. Sa tayon to agawid. Sanin. Mapanak langin itan ni Marilyn. Taagawid tayo maten. Ay, uy, Peter! Saan mo idasingaan? Anya pa lang teraramidin nyo dito kini Sandro. Agawid tayon. Tani, maluman, Marilyn. Peter. Sige, Marilyn. Amangan mo't numatagtakan ni Marcia mga oray kan ka. Okay. Mapan kami nga rodan, Sandro. Ala, umay kan Marilyn. Ika magtiimam. Bye, Marilyn. Ingat. Bye. Apay akas timatan ti marikrik naga. Anya teramidag. Madlaw ko nga dan nagginawatan da Sandro kan Marilyn. Saan ang mapalinday to'y? No kasta. Agayan ayat kayon kini Sandro, Marilyn. Wan, Peter. Kat da kami matunti sumarunong agkalaysa. Anya? Agkalaysa kayon kini Sandro? Wan, Peter. Kat imbitado kayo amin agagayam mi. Masapol nga da kayon to. Anya? Diyos ko. Nagbaliwag. Sigurado akan tiyawan dangon. Oh, Peter. Anyat mapaspasamakan ka. Saan kan samat ang naragsak? Ako, Marilyn. Sige. Dumaray kami to kini Mercy, ti Aldo iti kalay sayo kini Sandro. Diyos ko. Itultuloy ko lang ang tagbakla no kasta. Anya aramidom dito'y Peter. Awanan, naksutan ti ilutluto masidaan. Manong, sorry. Jak matan naputan, naiturog ko mat ngamin. May baglakit din ta nakita ka, Dagos. Tadi ka kat nakapuran. Sorry ko naklangaroden. Napuyata na kami ni Dirabi Ngamin, nagpatpatnaga ka nakisalay di salon na. Ay, salbag kit di. Dahil talati amom. Ti mapan agbalbal yudong. Di mo pa'y amot tumulong iti trabaho dito'y balay. Mano? Uy ka man kiti. Tulungan na nga kiwar iti semento. Duwata amang ipatakder iti sementado as CR tayo di talikudan ti balay. Manong diya kabalan na trabaho da ita. Aglutok langin Aniya. Ay, no. Mapilit na ngarot at tumulong ka. Amamatan. Kastoy mo ti kasasaad ko. Agluto ak langin angam ti agkiwar iti simento. Pumanaw ka laangan, Peter. Saan ka kasapulan dito'y balay? Anya? Pimanaw ka ni balay damanong mo a Marcos, Peter? Juan Mercy.
nauyong ti kabsat ko. Agasam tapagtalawan na din. Kat, sa din nung arod ti papanamitan, Makamoditan. Mapanak lang na di syudad. Sa pulag ti gasat ko ijay. anyamin ayat ti din yung nagkinaawatan nga agkabsat. Kasano? Ipilit na ki din nagkiwara kiti simento. Wari di tanamot Ti kayat ngamin ti kabsat mo kat agbalbaliw kan. Agbalin ka apod no alalaki. Pangaasim mo Sana day taabanag ti pagsaritaan ta, Mercy. Imaya, tagpagpakasyak ka. Magipagnaedak pala ko man iti balayo. Kabayatan ti panagsapsapol ko iti trabaho. Ay, katuan tulungan ka, Peter. Awanan ni Marili niya yayatag. Nakikalaysan kini Sandro. Anya pa lang ti Serbina agbalbaliwak. No napukaw kumutan ti babae ngay ayatag. Sigurado ang makantsawan agtumutan nagbaliwak. Ipusit kit din na itingarak kaginatang ko. Kalpasan na. Iturog kumutan ni tisang ti Tersena. Oy, Peter! Naimbag ta nakita ka ditoy. Itay pa aberberukan ka. Si kamot gaya, Mercy. Ala, agin inom ka manan. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Peter. Apaya ka na yun kamatan nga aginom iti arak. Di na ka di pagkadanagan, Mercy. Basit mo't lang dito ininom ka. Oray, pay! Ala, umay kakit din. Ijay balay ti pagturugam. Saan adito'y sangot ti Ter... Nagyaman na. Kamaudyanan na. Nakasara kakmut lang iti pagtrabaho ak. Agtabtrabaho akong diti parlor. Kas manicurista. Peter! Ha? Uy, dandanisan ka na ilasin Nagatidog ti buok mo. Kan nagpintas ka. Ati mo talagang timay sa abalasan. Agyaman ag Mercy. Oh, nakaumay kamit. Kaya't kumati agpamanicure. Kan pamrayak mo tan amang ibagakan ka, nga inton bigat amaangay ti barangay fiesta iti lugar tayo. Umay kamot pumasyar Peter. O sige, umayak. Ang ipalubos mo ko mga di balayo ti pagnaidak ha. Uwan, di kagdanag. Amok matkat, adi mo kaya't ijay balay da manong mo ang Marcos. Unaklaki din no sino ito ti balasang asarsaron mo. Si kamot gayam, Peter. Manong? Nagawaawid ka pala dito'y lugar tayo, no kastamot lang tilangam. Ay na, ate mo pa iti pudpud no ababae ading ko. Mangibabain ka. Kaano ka ngagbaliw aya? Ibagakan ka niya. Di kan to pulos makaasawa kan maaddaan iti anak. Wenno pamilya. No di mo balbaliwan dayta nga estilo. Di mo ikaskaso ti kabsat mo, Peter. Pakawanam laangan. Adon tupay bakla nga inasawa da. Iso di kagdanag. Makichat ka kit di. Makichat? Wan tap na maliwliwa ka. Padasam ti makichat. Sigurado, adon to ti agbalin agagayam mo. Nang runa kat nagpintas ka. Uwinan niya. Husto ka, Mercy.
Good idea! Hoy, Peter. Hoy, Nagkornimot na dahil lalaki. hoy, asino Ay, aya day ha? takachat-chat mo? Di na pa ikaskaso. Siyempre, tao. Si Kamot. Asino nga, Rod? Ay, Mabalin ka di ama-amwak no asino, ha, Peter? boyfriend ko. Tapno mom. Bak nang ti boyfriend ko, merci. Talaga? Oh, makitam. Di ang damot lang na ilawan. Kat, nagkita kayo ka din iti personal. Ay, san pa, merci. Ngam nagtulag kami. Agkita kami to, ije nalata ka restaurant. Nicolas, tinagan na. Ha? Sika ka din ni Nicolas? Ay, may samot kayo matumboy. Wen. Siyak nga rod, Petra. Maragsa ka na. Ta nagkita tamutlaangan iti personal. Kastagmat kin ka, Nicolas. Diyak lang yung pagaro. Artificial matlagayam ti bigote na. Ang ay, pagpagay na matkidi. Kaslapudpud na lalaki. O sige, Petra. Agpili kan iti kayat mo akanan. Taiso ti orderan ta. Ha? Manganta. Kalpasan na. Ipasyar ka iti nagduduma a lugar. Ay, agyaman ak Nicolas. Sige, agpili nga Ruden. Para kadata. Manong, imayak, kahit kung ibagakin ka, ngagkasarak mo din. Anya? Kaya't kung ngayam amo ni Nicolas, may sa bank teller, kat nagtulagan min ti pa nagkalay sami iti mabiit. Oh, sige. Maragsa ka na, para kan ka ading ko. Kamaon dyanan na. Mga sawa kamit langan. Manong Marcos. Pakaragsakak mo, tipan nakaikarik ka ni Petra, akabsat mo. Mas daaw kayo siguro kada kami. Ngam, talaga akas tatibiyag. Diyak la pagarupoy na baknang gaham ti asawam. Ading ko. Makuna tumboy. Agam nagagat. Kan amu na ti makibagay kanyak. Agyaman na ka, taadon ti naitultulong yung kanyak. Si Kamot Manong, saan na dayta ti panunutem? Kapsat ka. Siyempre, rombang lang at tulungan ka. Pakawanan na ka din ko. No naglablabusakan kay ti kalabas. Tingamin na mo kidi. Awan tinasaya ta masakbayam. Agam nagbidutak matgayam atin ko. Pakawanan na ka. Ay na, si Kaki di Manong, napakawan kan. Oh my God, man, kiti tarakupen ka. Nagsad ka launay. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home.
Daytaman ti pakasaritaak, Mr. Loudly. Katagyaman nakiting kay panangidrama. Sapay la kuma, tan nakaibati iti linglingay kan adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Petra. Agyaman kami iti pakasaritaam, pagayam a Peter, wenno Petra. Ala, awan ti makunak iti pakasaritaam, no diti agyaman, ta narayaw, dagiti agdingdingeg. Ket sapay la kuma iti apo anamarswa, tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Petra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.